October 9, 2012 hichini hi mi tamta adingin angai na a ni hu hunglung ho bangjong le tunia isai diu adia Karnataka khangthu sema dinga pu nat le hlasit ta khat anahi nehi aji chu hichini a hi thil dei lo ta khat ana so a hichi chun Karnataka pumpi ana holing jeng a hi hichinia chun kum som le sagi a ta be nunga achapang cha khan hi ama khoding kinep na lin ta nei pumin jingkalam nidan git le akela vel ho chun a in mun dal ha in a school kai nalam zonin anachi in hinla nilhalam in zu phat nidan lilam chanin jong in ahung kile tapun hi hiti chun khojong ahung jing khong khong ding ai tai chapang nu chu in ahung kile tapun akimudo di nai pun hi iphat chun akhumi mi sang nilam ki thoin lampi dung le akhovel dung ho chu achu num a hol leon ai le jingka lam ta khana hin chapang nu ta sa thisa chu nang bola khanin agam do tawen hi ata sa agam do wa a condition chu amel se hle jengin mi hing ki bol na cha cha nin anaki bol poi ni hi ai le hitia gim nei ta ana that mi ho chu koi hi wa hiti chapang nu chu koi ham ti ho le iti dana tu ni chan ge a kum som wal se zo nunga jong hi hichi chapang nu adinga hi thu adia ki tan pi nai lo hin tem ti ole iti dana police hon jong hichi case hi phate a hol chin lo wa anunga athusim achin a chai ho ipi thu ki sel gu ham ti ho aban banin ana be hoite hichi tunia iseu case hi Karnataka an so hi hichi gamsung khon dharmasthala kiti taw khan min hi hichi muna hin sojania kiti numai chapang khani min ama hi ain ko te to ki pa ta na cheng khom hi sojania hi kumsom la sagi be mai na lain mi banga hambe se jong hello wa do be se lo mi thip ta khare hi ama hin dharmasthala koma uziri kitina hichenai vel a SDM college kitina chale kha anasim hin mi banga hausa be se te jong ai pubin a hin la achanu chu thim jil sa ding mi he theita khat be hin su do te ding ti hi anatu mo hi ain ko ten a support na ho amu a het jin sojania hin jong mi he theita khat hi ding atu ma main ake hambolin aloi apai ho sang sang in jong lekha pon tho ta in asim jing in hi hinla sojania panla nahi mo se hong hi ding lam hi koi machan anagial phapuin a khonung ding chu koi man a sei the hi lo ji chun sojania jong mabana exam hung dinga thim vet na dingin nasata in anaki gong tu min hi a hi le heti chun 2012 kum October 9 ni chu ahung thong tain jingka mata in sojania jong chu college ading in aki gongin a thim vet na di wa chu I tabang ding hinam tin alunggimin jingka an cha jong nelowin college ading in achi do ta ni sojania chu aina kona school lama dinga achi do zo chun anu kusuma vathi kitinu chun insung hele insung na to ho chun aki sabuin ahile achanu chi do lam cha jong ana het pha alawa hi heti chun chapang nu in exam aga bolen a hinji chai phanin college a konin ahung pon tai ne hi heti chun bus ten mun khana chun ato na ding bus cho ananga in lama ding in bus a chun ahung to do ta ne hi ahung na lampi chu buina I macha aum puin nana sat kiti namuna chun ama akum tai chiako na chu ainu chu nai cha bo hi ta ne hi hiya chun nilha alam nidan livel hong hitan bas akuna hong kum hla zo chun sojania chu ain lamba dingin keng in ahung phei phei na hi ichipe na chun agang pa Vithal Goda kitipa chunjong chapang nu chu bas akuna hong kum hla in lam azu chu kamui ati ne hi aje chu Vithal Goda hin sanagat bas king anamuna chu dukan khara bola hin hija chu sojania chu college achi in ahung kile kiti ho chu anamu jingjing hi hichi October 9 2012 ni ajong chu atabang chena chu anasu kina sojania chu basa kona kumthla a in lam anazu nei a hinla hichini chu gojong ha ta azu ji chen satin aki huin in lam azonin hitia chapang nu chun agang pa jong chu aga ho pi pa malama abana in lama anachi hin hichia amu chu sojania ahinga amu naw anukha pen anahita nei ahile nidan li vela basa kona kumhlanu chu nidan nga chanin jong ainu agalhong tapuin bas kinga namuna kona a in chan chu kinai cha bo hin amala ahung hlong di tapun hi aile ahung so che che in chapang nu chula in ahung hlon di lo phanin anu chu alungim na akibe che che jing tan hichinia chapang nu ahung ge chu ama adinga ama sapena aphat cha in ahung lo na hin lai hi chapang nu hi mithip hin hian khar hi jen chutia loi gapola gawa lele mi jong ai puin aloi phata khat bo ane hi chi chu koidang hilowa anu ma ma cha hi
Suzania in ama chunga thilso zo si hi hen alung gel zo si akipa na alhasit na ima zo si cho anu komin asai jin hi je chun anu le ama ni ki ngai lu na cho asang di sanin hi achanu ong thun lo chu anu alung ki ma jing tan hi je chun a in hing a in kom ho zo si adong len a school wa aloi ho jong kol bolin adong in a hin la ado zo si a konin don but na ki bang bang amu mu jeng Suzania ke ho to ka ong po ve ti bo chu a hin don bu ji taw ni hi je chun anu lungkim na cha ki be che che jengin ho jong ahung jing thain zan ahung hitain hi jong le achanu chu in ahung ki le hlung di nai pu ni achanu chu hoya chi ding ham ti chu alung dong ma jing tawin ina mo nga tho jing ding chu a hi thei ta lo ding ji in ki pat do aga hol jing ding ti in a hin som tawin aveng sung wa ko na mi sang mi tabang ki thoin a khopi sung zo siu aning koi ka la zo si le gamla ho lo mun ho nang la ho hi ti chen mun tin aga holon a phet le jing tawen hi a khopi sung le aveng sung zo siu chu a hol lo na layo ti thei om be se ta point hinla khowa hila hol wangun Suzania chu amudo but ta pu ni hi a hi le ajing jing ka in mi khan hin nang la khan hin mi thilong khan hin mudoin hi chi chu anai lu wa aga ve chil phanun a hol hol chapang nu chu anai ta ni hi ipa chun ain ko te chu akin thei penin asai piu ni le ain ko te zo si amuna chun ahung hlung ngalon achanu Suzania chu athisan anaki jamtain akeng ko khat lam jong chu ana ta pui ni hi heti chun asatin jong ana ta pun hetia zan khoba go azu jing wangin abek le ale kha ho chu khat cha ache a puin hi jong le ama ta asa le avon ho wang chu ana che de en bun jong ana de ni hi ata asa a maha tiding ham anung ho akona he do thei chahile Suzania hi kimana ada sa sa ki eng bola ki susia abana ki thada hi ti chu he do jing thein hichi athilung anaki koi nahi zana ahol perwa chu imacha omlo hi in hi jongle agom kumla khana chu hichimuna chu athilung chu mi ho chun aga payo hi ding ahin jingka lam nidan gina kona nidan ku ke ka la ho chu aga mu do kino hi chuti hi le Suzania chu munchom khana hi hin ki thana ata asa chu chilai muna chu ga ki pai hi ti chu aki chen tai ne hi hichithil so namun laila achun gam choma kona hong tourist khat Santos Rao ki ti kha jong awmin chapang nu thilong naila a chu ama jong chu amu do tha je uchun ama chu mi that hi khat di ham ti in anango on Malik Zain ki ti holoi mi thum chun anamanu ne hi hichi holoi hin Santos chu mi that hi dinga agin mo wa aman kyu se hilowin police ko in jong anapilun Suzania thi na chu ama anango tawe ne hi police ho chun Santos chu ave chilun a details a khul chinu na hi le ata asa chunga akisu kha anamun mun somla segi lamjong amudon hi je chun police ho jong chun chapang nu chu to akidel na lam hona chu asu kha hin ti ti na ging mo ki taw ni hi hilahin Santos hin chapang nu susi atha chu ke ga hi ti na sei nain a hin la hilai hin adi thelo khat hi ana kini ne hi aji chu chapang nu anu in asei danin achanu thilong namuna Santos akimu masanga chun heji Santos anamana anapido holoi Malik Zain Dira Zain le Uday Zain hejo si hi anakimu masau ahin ipithu am khanin agu in aki ho som be ati ne hi heji chu chapang nu anu neu nun anamu do a anu asei pi phana cho heji holoi thumjo chu achanu thani dinga ahin gin mo hi agin mona ong san che ekin na chu ahile heji holoi thum hi Niskal Zain kitipa to loi cha hewin Niskal Zain hi agam sunga Raya Sabha MP pa Virendra Hagida sopi ho khat ana hikin in politics lama jong panmun lin ta anatu hi hiji chun Suzania nuin ama holoi chu agin mona asang deu jengin Zain holoi u cha chun ama ho thil se bol mel khuna dinga Santos chu aman chau hi te ding hi ti in agelo ne hi hichi thu chu aveng sung wa ahung ki the thang phanin mi pi lung han na jong na sata in mei kong ahung bangja jengin Niskal Zain le Virendra chunga ki phinna nasata ahin pantawe ne hi aje chu Virendra hin aso pi ho loi thil se bol chu asel mang pi te te go dei ti in alaw ne hi ki phinna le mi pi lung na cha ahung ha so sang wal phanin Virendra chun press conference khat anakowin media ho maya chun Suzania ki thania chun Niskal hi hilai muna jong awm point mun chom bia chi do hin hi ja chu hi chi case chung thuwa hi ama ana pha na ding azaw pui ati ne hi hechi chapang nu te chu mi thlam mai hi jong leo MP pa Virendra min ahong zaw lut phana chun
Suzania Githana thu hi high profile case ahong hitai ne hi Virendra chun athane na amangin aso pipa jo hu do te go in athahat abol theizo na hoji jong hintin police hojing in jong ama jo anapan piun mi that hidinga agin mo ho chungin evidence I ma cha jong la ding anago povin isang chun hichi Suzania Githana case hi khading athitawin Santos so mi that hi tin anango un a case so anakha go tawin hi hinla mi pi jo alung kim povin athip di nai povin Suzania in kote to kithoin police ho chungin pressure apiun thu adia atan pi diwin anangi ejingo nei hichi thu ahin CID hole CBI ho kisan hongke kumlu danin anabolun ahinla amhojong malik sen holoi ucha chungin imacha evidence anala khom povin amho chu gaho pi ding jong ago povin thudo khat be cha jong ananei povin hi chapang nu thilong ki munamuna chun CCTV camera ki koi jong chu check ding ago povin athi te jong a check sa povin hichi chu veu hen lang hile koi chu koi ham ti chu ki chi sel jing ding a hi heti chun police ho in chapang nu thina chung thu chu don lo dai lovin ana koyun mi that chu Santos chu a hi tin ama chang on nam hum te te ding ana ngai tu ne hi hinla hitia police ho ki chep na chu alung gel bangun agui hlong zo point forensic team ho kuna report ki mudanin Suzania athia achunga bonthlo le imama anama ho cheto Santos chunga kai bonthlo ima ho chu akibang poiti ahin mudo kinu ne hi chuti ehile Santos chu mi Githana chunga chu mona ima anei lo hi ti aki chentan chinung chun ko na ama le ama jong anaki sei thakin ne hi Santos in court sunga seidanin ama chu hunama mi that ka hi tia aki seidinga ki sol hi tin a sen a hin khu hu do na dinga anabol a hi ati ne hi Santos su pipa Sanjay chun jong a sen police ho chun Santos su hunama ano oba mi that chu ke ka hi tia na ki sei hla lo le na pa le na su pipa chunga jong ka chu diwa hi tia hi anagi dan ho jong chu a sei ne hi hitia chu Santos in en kote hin khu hu do na dinga police ho thu thu ananunga mi jo si masanga chu Suzania chu asu si na anatha hi tia hi anasei hi hizong le Santos thu sei ho chu mi thite in sung mi ten ata san lo wa gin modang anei je wa mi that mong mong chu koi ham hol do te te ding tia hi pan anala o hi hizong le police ho chun Santos chu mi that hi tia ngo na anei te te wa point thuma he anakan wa go na pi ding ana ti wa hi hichi akan naw point thum ho jong chu ala na di be se lo ngen a hi kin na lai ne hi hizong le police ho chun hichi ho chu amo adinga evident lin pen a hi tin alaun Santos chu mi that criminal a hi tin anango te te na lai ne hi a point khat na cho hi le akipi hla na cho hi ain ko te hin khu hu do na dinga hunama Santos anakipi hla sa naw chu mi that a hi na full proof a hi tin alaun Santos chu amanun ana henun Karnataka gamsung pumpi he dingin criminal a hi tin ana phong do taw ne hi a point ani na cho hi le avon na hi kinin azua chu Santos vona bun mat hole Suzania von chunga bun mat ho chu akibang poi ithi wa hin a hin la hilai hin police ho chun Santos hin avon aki khela avon lui chu akimu do zo na lo ding khana hi asel mang hi tin a o sa te te na layo ne hi athum na chu hi le akisu kha na nung ho chu hi kinin Santos su police ho khona pi lut wachan ata sa chu kisu kha na nung adim se ni ne hi ata sa chung zo sia ke su kha na nung som la sagi la maumin hichi ho akona chun police ho chun hichi hi Suzania abot na akidal na akona asu kha hi etikinu ne hi a hi le hichi points ho chu ko na api lut phanun hichi ho chu thula thei hilo baseless bo hi tin ko nin anano pi tapu ne hi ko adinga chun Santos hi ata sa chung kisu kha na ho chu a hin nei do dan ho jong akisei pin Santos chu malik ho ucha in amanwa police ana pi lurwa cho police ho mama in anabo wa cha ko na cho akibo na nung ho to tampi mu do the ana umzo da nei a hi le ipidinga Santos chu a hi lo na ango te te jing ham ti don put na cho ilung sung wa jang te ding ai tain wang se iti ding hama hi Santos background hi crime related a jong ana khasa hi Suzania thi masanga jong cho Santos hi kumnga song zela ana khasa hi tan hiti sunga cho anu jong ana thikit na lai hi Santos chu zel aum jeng wangin ain ko ten ata san jingun alung se jingun ain ko te panpi na zalin Santos chu ading zo jingin hi a hile Suzania thi na chung changa Santos ahung kingo achun ain ko te chun achapa ucho anata sot kinun ama a hi loading cha hevin aso pipa Sanjayin Santos chunga agi na hole
mi thana ki sei lowa hi le ain sung mi te chunga si na bol diu dan ho agi na ho zum chu ana sei ne hi hiti chun CBI hon a hin tha kholun kuna thula na a hin simu to kilhonin Santos su mi that a hi tia akingo na akonin ana ong thol tai ne hi a hin la mi that chu koi mong ham ti mat do ta sangin sojania kesu to kha lo dingin akoi tu kitawi ne hi sojania pa Sri Godachan CBI hokoma achanu that koi a hi het do a auma achanu chunga thu adia athu akitan na dinga holna phatia anei tha ki diu ti in nge na ana nei jing ne hi Santos injong sojania chunga thu adia akitan na dingin ana thlang samin ama chunga dan di lota akigi na hojong a hai sanwa azom lo di winjong nge na anei ne hi hechila Santos gi ho chu koi ham ti akhe do theilo na khat chahile Santos anagi wa chu hichi mi gi ho loi chun amit amai akitum ji wa chu koi ho chu koi hi ham ti chu ana het do theilo hi Santos hin achunga thil ki bol na ho ji a compensation 50 lakh api diwin ana dimanin hi jongle ko nen ana phalpi kit puin mi that chu a hol do diwa hi tin jong thupi anei di kit pu ne hi hichi case hi lam chom chomin khulna kinei jongle a hin khulma sapen chu a local police ho hi in chijawa chu criminal investigation department a pi hla kirwa ama ho chun Santos chu a hin ngo masat kinu hi chijau chun 2014 komin a case chu CBI khonin ana lut kinin hiti chun team chomchomin case chu a hin khul pe on hinla mi that chu koi hamti a khul do zo di povin hi hiji chun 2018 kum chun sojania pa Godwachan high court a achanu case chu a hon do tha akit duty in anange ekinin hi jongle kunin athil thum chu anano pi kit pun hul tha na ding phalna ki pe jongle mi that chu ki hol do puntin ki sei do lo ding hi tin ana sei pi on hi hiti chun high court ki sanin jong sojania chunga thu adia atan pi ding ngai tu loin anake hei mangsanin tu ni chan hen athu akitan hlanai pone hi hechia mi that hidinga ginmo police hole CBI chele court ki sanin jong hechi thu hi phate a kholo naw hidinga ginmo pen chahile hechi mi that nawa hi MLA ailole minister tho insung mi te alole cha te hi wa hechi ja cho koima en ito mun hai sanga tia hi anagel ne mo hidinga hi cha kona he do thei kit khat chahile sumle pai tam namuna thudi am ngai poin ne gu cha goin vai a homi ti mu thei hi tunia ding in chan chuin tin video kena kim kit ding in na bonun stay safe and stay blessed.